Bogom soba, vidimo se. Bilo je lijepo u Briselu, sada je vrijeme da se vratimo. Prvo imamo obaveze u parlamentu još, te ćemo proći neki dio grada, a zatim idemo na aerodrom, te navečer let za Zagreb. Kako se vama svidio ovaj vlog? Pišite mi komentare što mislite o ovakvom načinu snimanja, što bismo mogli promijeniti, dodati i poboljšati. Yeah, I used one beer. Idemo sada do parlamenta. Malo, ostao sam iza svih, pošto sam se zadnji check-outa. Oni su dosta ispred mene, nemam pojma zapravo gdje su i kada ušli. No snaći ćemo se, ipak je to Europski parlament. Razgledavamo sad jednu od 4 velike zgrada koje su biti dio parlamenta. Ova je najstarija, za sada koliko znam, a ovaj dio ovdje je sad za fotkanje. I tu se sad svi fotkanje. Svaka fotografija je wide angle. Svaka fotka. Sve je wide. Wide, zašto? Daj neki detalj. Ide. Bara. Aha, ovo sam za prijatnu kolekciju, Zato nemojte follow Dino, zato što samo wide fotka. To je stil. Tresi ti se ruka, viš da si umoran je. Jesam, si zajebali ovak držati. Lik je ušao u lift i komentira ovako. Sony Mount 18 do 110, f4, ali Sony FS5 za blesimetar, Šta? I to ovdje je jedna, ovdje je druga, onak. Dvije FS5 u razmaku 10 metara, i onak, to je onak EU Unija, Europski parlament, FS5 posvuda. Obišli smo sad ove studije, znači ima nekoliko studija, ovo je bio jedan od njih. Sad idemo na drugu stranu, druge zgrade, obići ostale stvari, te sad je onaj fora stakleni tunel iznad pješačkih. Uglavnom. Znači, ostali smo snimati timelapse i sad smo ostali izgubljeni u Europskom parlamentu i niko ne zna u biti gdje trebamo ići. Nas trojica posebnih kreatora smo ostali. Vidimo di smo. Ne, to je da smo tu gore, Okej. Kako to nismo, ja ne znam. Možda smo nikog tako razvore. Da, možda se ošli da izgubili. Znači, stvarno smo se izgubili. Idemo se možda gore dolje. Ali kaj načinamo hotel, onako, najgore. Idemo na sve, njega izgubimo. Idemo na sve, idemo drugi, treći. Idemo na sve pogledat da vidimo gdje su. Tu smo bili. Tu nismo. Ne želim mi reći da smo se izgubili veći, kaj si tak glupi. Kako nema nijednog Wi-Fi-a, bog. To je treći, od tu smo došli. Zakaj si sve kato? Frajer je sve poklikao. Da je zlomio do ovog lifta, je kod da smo u avionu. Točno, pa je meni je zlomio. Ovdje nema ništa. Ajmo pogledat pogled s 12. kata, kaj kad već idemo. Da. Da. Ali moramo onak stati na svakom katu. Trebamo promijeniti lift. Fakat mi je zlo od ovog gore dolje, majke, ja ću se zbljuvati 12. Čekaj, da vidimo. 6 i 7. A znaš bi išli gore? Pa
Valjda su oni gore, a? Više neki dobar timelapse gore. Gdje pošalji pod? Možda je to onaj helipad bog, tako sad je helić gore. Taj timelapse nas je uveo ovaj. Rekao sam ti da će nam se isplatiti. Lagani night mode. Gdje da postavim mobil fotografije. Onako unutra je milijun ljudi, ne znam. Ajde, pogledaj naša grupa. Kako da vidim iza leđa, bog ti? Odi. Ok, Google. Set an alarm. Znači frajer, znači moramo govoriti. Okay, when's the alarm? Imaju nas na fesu. Dobro, odi pogledat unutra, ajde. Ok, Google. Gdje je debil nešto? Odi pogledat, ajde. Ajde. Odi. Ti ode pogledaš. Jeste pogledali ljudi dok se pogledali? Kako se razlog? Basically, I think this is more important because first, huge following. Why not support some Central European that, well, potentially benefits It's like a camel. I don't even see you anymore. Where is she? Jeli smo bolestan ručak sada. Slika Čusinju, okej. Čusinju Bolestan ručak. A Dino slikao ovo. Znači stojimo ovako tu kod 3 debila i ovako gledamo. ovako Krigla, mi nikad stojimo da nismo debili, Da, uvijek da. smo debili, u svakom slučaju. To je dobra stvar što nismo izgubljeni. Da, ovaj put smo Ovaj put znamo di smo i kaj smo. Ovaj put znamo, da. Ce soir dans la pénombre, tu me regardes. 2.7 million on YouTube, 465,000 on Twitter, 1.7 million on Instagram. And Okay, 1, 2, 3. De tes petits yeux couleur pastel, comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Here you go. Speak speed 14 and your reply. Buraz moj, kad smo u pravom redu, ono, a ti si tu došao. Poklončići za familiju. Ne možeš tam dolje, ako zadnji se. Gle, ovdje još manje ljudi. Lagano smo prošli i security i granicu i sad je duty free shop gdje se kupuje i shoppingiraju svi pokloni koje zaboravite kupiti za familiju dok ste na putu. Naravno, ja nisam zaboravio. Dino je isto zaboravio, svi smo zaboravili. Mislim da je tu negdje Krešo i Jaspero. Gdje se ovo plat? Pero malo i kupa. Gdje se ovo plat? Samo uzmeš, ovo ti je free. Ču inače na blagajni. Ovo ti je free shop. Safe departure, gdje su... Zagreb, Guti je dolje. Za minutu dolazi Guti. A, počekaj, evo ga. Evo ga. B14, 3 minute pješke. Znači ako stojiš na 10. Brza lekcija za sushi. Uzmete malo wasabija, ono jako malo, pošto, mislim, ko kako voli, ali dovoljno je ovo ovoliko malo, pošto je jako jak. Onda ga stavite ovako lagano na rolicu sušija i onda primite štapiće, znači ako znate držati štapiće super, a ako imate problema s tim, onda možete pogledati tutorial kod Dine, ko bi rekao, on je to pričao. I onda uzmete ovako lagano rolicu, sojin umak, umočim na sve strane, što mogu, i soja sosa Kapneš na hlače.
Pa sve završio plaćama. Puši ti pušiš. A puši Podorije. Mi ćemo prvi koji će ući u avion. I to po prvi put u povijesti. Sad tako otišli u krivom smjeru. To je jedini smjer. Kreš, ja si sačuvao tu u sredini isto ti je. Paralelno. Dino, znači kak možeš organizator uglavnom? Ajde, Kreš je legenda. Znači organizator. Da nije tak dobar, ne bi mogu sam. Kada ti platio pivu? Ozbiljno, pa kada... Dobro, 9 tu sam uri ti vanka se sačuvao vidi. ovo. U sredini. Šta bi on bez tebe? Znaš kak je dobra mjesta? Baš to, nego moram pored Dejana. A da, Šiljo je dobar, Šiljo. Opa, imamo i tu neke pente. Gledaj njega, zacrvenio se, samo im jedan. Znači moraš biti dobar influencer da to možeš napraviti. Meni je svejedno, ja se samo volim nasloniti. Pa ovo ti je avion za Amsterdam. I wish it is. Gledao što tamo. 5253. Nice. Si vidio, hoćeš je držat ruku. Fran, znači, ja ću preskočio je ovako, dio. slušaj, Fran neću držati ruku. S jedne strane Dino, s druge strane Dejan. Double D. Ajde, zašto ja držim? Da. Hvala Krešu, zahvalan sam ti na ovom. Znam ko ne ide sljedeći put. Nekaj si uzeo šećer, ono. Frast pok. Pa to sam mami za poklon, rekla je nešto hoće iz Brisela, bok. Pokrehot. Qualcosa di mostrarti, senti il mio cuore che balla, aggiunge un pizzico di colore alla vita. Sletili smo u Zagrebu, imao sam jako problema pri svjetljenju. Začepila su mi se uha i tlak je bio, baš mi je ono bilo neugodno. Idem po stvari, doma spavati, sutra ujutro krećem za prvo imam event u Zagrebu, zatim toga imam event u Bosni i 2 dana sam u Bosni. Cijeli ovaj vikend je radni, ludnica, putovanja. Kreše svaka čast. Svaka Da, čast. samo kreši svaka čast, ono. Samo kreši svaka čast. Vuole ballare